سودانا ما ربي نولي قديم فيكو في الرانشك مغلوق نسا جلاتيكو وقراب روز آنغو نموتي وداغو وتنافين كبرين وتنما نياتي دوغو ونما نياتي دوغي ويأتي ميهاغو إركو ربي نجيكو إفتر قدامرين أرجانا متي واكن ربي غاري نقدا سنسري خاكا قدتي يجرون دفارو ربي مليت الجسم قيسا جرو خبا فدشو مي أبا فدشارو إنو تونا جموانو مكركارو تنافق نمو اسم كبرو وحي لا يموت زلال ميترو وإني دي كبان فردو فنجارو نمن جارو في الليل أقم فدتارو وان فدتي بارو يادا أولو سري أرجانا متي وكان ربي غاري نبدا سنسري ربي رحمن نساء والقهوة شفا خدانا من كوني نيو في نيوفا أبا شاركي كبو في باكبو سوفا أبلو فاجبان أبلو فالا بانغا قراجا في دي من كوني بيبان ديما تسنفدو ونجو بلانا فا سلا غرين ما خيسافو أنا فا بكان تغفي ولين كبولا فا ربي بفلا موتي موتي شوفه ونلا لقرو صدى قلبي قفا ربي وما شوفه خالق البشر أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري دين إسلام دين حقا تهوتي أمنا الرسول رب الرانو في القرآن وانين ندفين وننتدو قومسنا ربي نو أمنين نكنت أمانا تناف أمريه ساقون جليانا أمري ربي قدوفهم وما يكماتانا وانت لين من ربي الرئيقنا وسيوم تكانا وان جنة وانوغنا ما والنما تاجمنا وكمنا ربي قاري أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قالني أجو إن شاء الله namni garii waan jiru laayibraariin teessi duuban jirtu eeysa jirtaadha. Min al-ajaa'ib amma Finfinneen jira ganama kanaan ol bahee kalee deengadda Direedawaa ture kalee qobboo ture qobboorraa akkasitti ganama kana ol dhufe alaa kulli haal ishla namni wayta karaa kana wayta deemu biyya takka keessa wayta deemu ooma ajaa'iba arkaa waan adda arkaa waan arkutana waan garii taasirratti himuun taane gariin ajaa'iba gariinis ooma addaati. alaa kulli haal mee duuba insha Allah waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Aman dhiyaadho obboleessa kiyya duuba
وان جتو دي ورميان وان جتو اتي مسكينو ما بكم على بيتي مسكينو ما قدو خزيرتي هذا لا شك في ذلك نمني ركتاني دكسو جرا أكثر الناس نمني رقدار ركو خيس جرا هذا ودوبا ركون قرتي توكوتو خليوانجي مسكينو ما جناتا كربي نما فدا جناتا كمو أبا في فداجي مسكينو ما ربي نما فدون تمنيرو ومن الأجائب هذا من كلام الناس خلي قرتي دقيتكو خجو مسكينو ما جناتا كربي نما فدا جناتا كأبا في فداجي أبا يو في منا تاي في فداجي تربي نما فدوتونو تمنيرو إيجا مسكينو ما قرتي يروما نairobi jirtan sane dunu tola aha oromiyan to nisini tol tubi wallahi duga banta yao duga banta sheikha والله وان دين اندري دوا امتا کرتے بقچی سنکاتے ونی تو کنا والله الا لله اني دري دوا غنما سيني تمان زا خورتا كاچنت اچدك ماي شيخ نسي في شيخ عبدوش تكوس شيخ عبدوش الليل عليه اچي توردا خورتا كافي چناتا نيسان براديمه قبو گلگلگل بكمي كغرتي داكي يرون قبانه achis taawun feene anisi دري دوا sola gobbo sola adare uga dimbune ala kullal duba ما إن شاء الله ديزة تكو إرادو بنيتي ونجر ونقرين والله خير ما إن شاء الله على كل حال جبادا ميسن جبادا دلقدا ورقرتي على جرتن جبادا وافوفنا ندا قيشة دوا قمنا ندفنا وان سنيدام قلا قرتي قيشة دوا ندفتن وما دوكي سنيكا وهذا لا شك في ذلك وساتا دلقدا ونما يرو قلن انجرتو يرو قرتي ماس قلني يوم ماس قلتي دوا يدفتي دوا متيسا سنيكا بجرتي بي دوا يدفتي دوا قلتا تنافو تتا تكو واقدون فدا أستاذ مي أصلا دكا مي نملا إن شاء الله يه يا دن وقبنا أيام زا بورنا بروق لجاني كسيا والله يا كس جان نسودو أشيسنا كاي لكي فتيا يو وان قبانه هندوفين يو وان قبانه هندوفين چما تاي دلغت وان دوغا سينيتيمنا مالرا سيسودو اچنا نمسودو اكيسوميتون نمسودو اكيسوميتي وني غرتي چنا نمني وني ديمف دلغچوفي اما بيتي امله دوا نما دوغا سينيتيمو فيتاني بره خطا اوريجين جو فيتاني فيغا خطا وان مي وان ردفتر لالا سيني قالوا جرامي ايغا حمزة سمت يا أستاذة فتيا بنتي ناصر أكسي إخواني دوبا واني سنين جوتنا سنين مكبدا شيخني كمال جعل ونين جينا سادكور بقبان تاي مال تولا فجيرة ليسرا ما افتر الفجيرة يو انقبان مالين دفتي دلقت يقول مالين دفتي دلقت يو انت كنقبان
jiruun qaaliidha yoon qabaanne sanuma akkuma jirtu sanii gartee jajjabaattee dalagattee gaafa waan wayyaa harkatte gama nama dhufte irra wayyaa akkas isiniin jenna gaa nuti agarree jirra kisha duwwaa waan dhuftaniif hin qabdan chuma taa'e gisee gaa dhugaa himnes gaafii inshallah hadiisamee arra waa'ee ajaa'ibaa irraa dubbanneeti gaafii boodarratti isinii kana nambara kiyyaan isinii kana nambara dawwaltanii gaafattan ahaa immoo isinii banuu hin danda'a dhiiroo immoo isinii banaa wanti kiyya maayikiraafoonni kiyya dalaguu didee kabiraa hangaa naaree bitu immoo isinii banee wanni illee isinii wal qabuu hin danda'a rakkoon hin jiru akkas sheeka xiqqoon wajji haasawaa feetaniimi jaa'ibaa bara haasawni silaa hedduudha hau namni kun immoo haasawa akkatti jaalatu maalirraa haasoyna mee ayyee abdi haasawa feetaa mee maalirraa haasoyna try to imo sheikh okay aye imo bodarra inshallah anin bana aye la kofsa imo sinifin kanna gusan la kofsa ni arkatan isinu la kofsa imo khiya sini kanna achira la kofsa khiya ni arkatan khadawalu feru sin dawalata la konga khadawalu feru sin dawalata garu yo kha imo dawalu yo kha direct dawalu ande sani imo dawaltan inshallah aso khaysani gorsa qaba urji bale aye inshallah umati biti akasi me isin jabada agarte rabbi atolchu takallewi laftu tolu jirti ni tolti inshallah rabbi ni tolcha tolu jirti atoltus warrima ala jiru kun qisha duwwaa dhufuun isinin barbaachisu qisha duwwaa dhufuun isinin barbaachisu tanaafuu taysanii yoo gartee waa wayyeeffattan irraa afdala mani gallaayoo naan jette waan waata kan qabneen waan galtuun qabdu taayi waa funaanadhu angachitti funaanadhu sana asittiin argartu ta qabduu fitta asitti تقبضوا فيت نكس نمبر يسنيفين بالرئيس أيه يسنيف بالرئيس نمبر يسنيفين بالرئيس حتى ودوبا فرا بقى نمبر يسنيف بالرئيس توما فرا ونجا harki duwwaan fuulan ibsu yettee oromoon awanuma dubbattee awo abdi allaani beeyta maamaasa dubbi ajaa'ibaa beeyta harki duwwaan fuulan ibsu that's right dhugaa waan dhugaati tana wanina way waa dhuutana qabar tana namni malaal jabaatee dalagee qacoollotti as deemee dalagachu waan wayyeeffate akkas me nambara isini barreessu dhugutaka nambaraan barreessa hangasume nija 9 5 now sa kutaka 1 0 aye number kuno kana number kuno sini ol darbe yo
أما لكوف سقرتني مي دوا سقل شن أفور سقل تربة كودا لما كودان لكوف سإيموتي إيمو بودر بنا ما وري سودي يرتنيز ما دام انتو كوب ساجاني تكو واولي كبدا وري بيا فرنجي يرتنيز واولي غوغدو فدا akkasitti waan qabdanii gartee maal banaa wanni ma isin gartee doolaara kum soddom diidami maare asitti waan takka namaan gootu asittumaan fittu yogaa walitti dhaattanii yoo dalaydan hin beeku akkas tanaafuu san akkasii an duba gartee biitii dubai ilmo imoon hin dalagu imo yoon dalayne ayyee direct dawwalta gamal goota yookaan whatsappii irratti Ethiopia jirta ustaad Ethiopia jira Ethiopia jira akkasii amma inshallah TV islaamaa illee amma lama faabbanamuu deema tokko TV Hamilton jaabuu fi tokko silaawu reediyoo daandii Hamza Boronaatti as galuu deemu akkasii miidiyaan gartee heddummaatu baankii islaamaa illee rabbi abanuu akkasii dubbiin gartee ni tolti inshallah biidnillah akka bettan kaanis uskuula gartee islaamaa madrasaa ajaa'ifaa faa banuu sila gaafini gaafattan inshallah imoo isinii bana ammaan hadiisaan ammaan dhufeefillee na harkaa onni gootanii lakki biyya hajumaafin dhufe malee biyyattiin galleen hajumaaf dhufe akkasii tanaafuu inshallah wanni jiru duuba haala biyyaarraa wanni jiru wanni nama gariin nama naasisaas ni jira hawaasa keessa waan jiru garii wanni nama gammachiisaas ni jira waan garii yeekame qadura dawwalawun salaamu alaykum salaamu alaykum ayyee walletti ban hello akkasii obboleeyyan keenya rabbi subhaanahu wa ta'ala isin alaafisu isin hanga jirtan rabbii keessa subhaanahu wa ta'ala imaana karaddaa dalagaas dalagaddaa khayri adda addaa gartee biyya tanaas biyya nagaya rabbi haa godhu karaddaa akkasii wanni jiru sanii irra guddaa gartee isin namayyuu gartee qabriin nu eeggata irra guddaa wanni nuti wal yaadachiifnu anaaf isinis qabriin nu eeggata ifaan yeroo nurra dhaamu hin beeynu kaampaanii keenya ka deemu kana guututti yeroo ifaan irra dhaamu hin beeynu kaampaaniin keenya kun guututti baatiriin dalagu jira baatirii khaaliqaa gaafa khaaliqni gartee ifaa kana dhaamsee خلاص wanni cuftini dhaabbatti ijjinis qat khaleenis qat wanni cufti qat yetti kasuma kusimiti kampaanuma maashinaa jechuudha wallahi
nama gartee kuma waa nyaatutti kuma gachiisutti calja wedduu jira haalli gartee biyya tana keessa immoo namni diinii irraa fagoodha hedduu garaa nama nyaata hedduu nama naasisa dargaggeessi keessaafuu shamarraniif dargaggeessi diinii irraa fagoo guutuu biyya teenya tana keessa namni silaawu Ameerikaa irraa as dhufe ni harkaa ni beeka namni biyya biraa irraa dhufe illee ni harka waan hedduu garaa nama nyaata haalli hokkanatti katti fuufu taate haala badaa sheekottiin gartee waan kana biyya keessaa irra dalaguu qabdi. Salaamu alaikum. Yoo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. kan wallahi fi asawsani qogni sitti adda taame ajaiba bargideen telefono dubbadhu fi gideen asirra asaw simi fana anjaan kan wallahi fi sani meelal gideen gurra qabadde ber nagartu ayye no dubbaju jira oh nagaya maal jette fayya alhamdulillah nagaya jirra kuno finfinnee jira madammari kuteete nama yuba bikko jiru dammarree bar atillee bikko jirtu si dammar beekamaame bikkayu dammarree jennee bar bikka juftii gartee dammaramte madammar kheyrii rabbi haa godhu amen amen beeke timiroodhaan hayyee beeke ayyee rabbiin isin na jaalattaniif isin haa jaalattu inshaallah ayyee galatoon amin taate amin allahu amin walumaanuu rabbi nu haa kanu inshaallah amin galatoon ayyee walumaanuu dukkana keessaa warra wal baasu rabbi nu haa godhu dhuga baanta sirri amin ayyee taate wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkasii obboleeyyan keenya biyya keessa osoo bikkayyuu deddeemtanii haalli dargaggeessinii fi shamarran itti jiran haalli namni guddaan itti jiru haala namni kun gartee ibaadaa irraa fagoo haala namni kun akka malee gartee diin irraa fagoo akka malee garaa nama nyaataa assalaamu alaikum hello aliga mabrukin dawalteet mabrukin nudin dawalinaga warri suudida mabruk male injiru silawe mabruk kurkur ja akkasii duuba yaa obboleeyyan haalli hedduu nama gaddisiisa akka malee gartee miidiyaa jabaa fedha miidiyaa islaamaa jabaa fedha tilleen teenyumaa haasooyinaa beeyta sheekaatillee maatan haasoytoo jettee nutilleen quuqaa tanu jirtu haasoyinaa teenyumaa haasoyina sheeka dammaramuu biyyatti birriidhaaf nama cinkane jarri biyya
جربي يجرني مو أيه إمورن والشا أيه إن شاء الله إمو سنبي منه تنافو حال لقرتي بادياتيس حال مقالاتيس الله أكبر فقو دبين فقو أجايباتي فقو أجايبا أكملي شيخ ما أدنى نقول سينغورا إن شاء الله سينغورا إمام بني بنا ما غنا إمام بني حاسو جرى إمام سنيفين بنا أبصا وري دايركتيس أبصا وري دايركتي بود فادا ولا وري إمام يوري غافيو كباتن دولا غافا داي سنين ديدو إمام مو سنيفين بنا تكو أبصا فرا إمام بنو ديسه حاسو ديسه إمام بنو إمام يو بني غانا مو تركم كجا أكس أكملتن وزابي لكوف سما إثيوبياتي وزابي سن أسرك كنينان غانم نيجينكي نخايا يكوني ألفاتنا والركوتا أمان إمو سينتين بابيتا زابي سينتين إمو سينتين ديليت غودي في الرابع جزي حاجة قفان سينا قال مي نعوبسا إن شاء الله بقى فرا إمام بناي إمام بني غير إمام خوتا خلاص أكسي أصورا الأوركاني بر نمو أجازة يما يجرا هذا ساد بيجرا أصورا الأوركتاني أيها إمو يو بنيغا وري دايركتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها غافي قبدمو لك أستاذ بجنا جها أنجل سنين بيجي سنجيب والله بس بيجي سنة ثلاثة سنجيب بيجي. أيها غلطهم إن شاء الله غلطهم ما شاء الله. Akkana kuno namni harka duwwaa yoo dhufe rakkoodha tana dhugaa isinitti himna harka duwwaan dhufina siyaasaa ikonomiiti namarra guddaa qabaasa siyaasaa ikonomii sigalee siyaasaa ikonomii jechuun ikonomiidhaan gartee hawaasa tokko daaraa godhu akka isaan kadhatan godhu akka isaan biyyaa ba'an godhu siyaasaa ikonomiiti irra guddaa nama jechuudha. والله يدين البلاد وأساسي ربنا مريسنا غير وان كارين في مادة الثانية إنه قدرتي تكالي كمسكت مواصفاته وإن شاء الله نتمنى وان كأخطاء في نماتي كأخطاء كفتي كالورك مواصفاته وان سنجلس نفسها ما جدت كديتي أيه شريك بجنمات يمني جنمات كيف الله ملك كيف بتسمي ترى بيجي بني رأسني من كذا بيجي أكثر دراسات لدى وصفات بالجدار هي نما كان في أمريكا هي نما كان في أغربية جدا إذن تدريس النور بسي مني تكون قرارات فترة لغة أكس كان بدرس فاستيني بلادهم مثلا إذا تدريس مستوى للتدريس حيث إنجال للرأس آمين آمين ربي نسينا يالا التاني بسنا جالته قالتهم أختي جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلدين تاني وانجتو وني أتي التسري دا لغة دا أركدوا قرتنا مهدو كنتي أركدوا قلي ركتين
waan dhugaa isinitti himna amma warra gartee akkanuma galaa jiru maal irra galtameeti miraasni abbaa keetiin jiru konni takka hin jiru duraanis niin dalagadhaaf deemte harka duwwaa yoo galtee siif beeka warri waa qabu asii ni gala sini galu jiraame ka waan qabne itti yaadee dafkee dalagatee akkasitti wanni jechuu qaba assalaamu alaikum Hello. Oh, salam alaikum. Salam alaikum. Nagaya. Maal jettati odu? Sheekhamin. Sheekh Anwar dubbii galuu tan akkam jettaati? Duraa jette amma imoon waliin dhiisamoo imoof wanni bikka takkan ta'uu beektaa? Amma imoodiif namoonni daarektiitti qonni obsitan. Wanti waan daataa ta'eef yoo wifi ta'e beektaa internet irraa cuftee wanni irraa cufteeti inni kun cufuun ta'u lakkoofsa imoo reefu ol darbinee barmee ol darbaaf lakkoofsa imoo gartee warri qabda warri reefu gartee ol darbeef akkasii obboleeyyan keenya jabaadhaatii dalagaa harka duwwaa dhufuun isiniif rakko isini galee amma namni gartee jiru bareedduu jiraatu sun warma duraan waa qabu warma duraan waa qabu garuu biyyatee keessa akka feetetti daddeemtee akka feete ni taata walaakin harka duwwaan dhufaa yoo jette ati oromoon biyya fudhatte jette harka duwwaan dhufaa yoo jette rakko galee oromoon biyya harkattu namni gartee hoteela nyaata sirraa kafalu hin jiru. السلام عليكم. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجا. يا ما لك شغل جابر ونتي. أنت جاوب تشوله. هاي أكون أمتك شغل ما هو يا أكون ما جت. جابين كويشة دلا يرو ثلاثة لازمني كام تاريه. طيب دوبا قاعد لانجزي صلاتوني كام تاي يجوجرتا كسيمي. لازم دلاني كام تار. طيب كام تشوك أبدي ماله خباتة جرتا مي كام متة توما كسيت صلات. كام دو صلات. يا ربي لالغا مبروك يا خون تكو هاسوي تكو شخوجا मैं लगे बदत इकामी सलात मबरूक ده बोलते हैं मबरूकीन आया خلاص طيب يلا ها خلاص يلا akasi orbi yaraba kana dasna jaagize yalla yan kana yalla yan ega tayyiba bi yaraba tanaafu duba haalli gartee jiru obboleeyyan keenya haala dubbiin gartee laaftuu miti haala gartee dargaggeessaatii fi shamarranii fi xiqqaa guddaa wanni jijjiiraa it's media barbaachisa Facebook nama fakkeenya biyyaala kanarratti faayidaa guddoo fidee jira maashaallah hawaasa keenyaaf assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheekh Anwar naam Sheekh Anwar live irra jirta gafadu malu sikina ayesa malu sikina qur'ana karani masjid haya dubat iya dubi jar sayarti fidde aye
garra yarti wali sarratti na jartu ya goli ne bachi ma fi tanagi ni oh sihe nagan ne he na ulese haya ay no chitte gai adda chitte ga sihe ga sikul kullaisen ma naga warra biraw jarsi hudide ati ga sihe naga uktidi akas السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خير بجرب دين هيجي أنا رمية تجلسي. خنو رمية جرمان تنا الحمد لله. زيارة ما ريتني. زيارة ما عندك لك إنجل يعني. زيارة. أي نجي ربي تجلس تجاسين كبستة خير نجاسين نجا. يا قافي كبدا. فكنا في الدبر ياكم إيرتي لا الرايد بكب لا ركض ما إير الرايد بكب بس بكب معايا جانتا صح نعم أنت بدنا كنا في كل ما تيجي كنا في دواء دي فنبت ما لا تقدر الرايد بكب تان أمم ما تداو بيت ما تيجي الدرة هاي ati gidaru mafala ala tu basi kongo khiyada gefat maleka ustad mon allal tu ay فياو كابوكا بيجي في الدايم كابوكا بيجي غرفة كيسن إندي فنو نانا كتسلا لما نتجاوم كابوت أي بكون متانا ده طيب قادو بنو مو مچكاسي ملياتي غرتي ay dubbi ajaibat illa alin ka jolot gamana lalinat tay no machakasi o manan jow jakasi وين كما قلتونا ما داعي مولما تيجي غير pero ka bigya kayo pero ka bigya la to bet ki malek ama kalbi sige bet dagdi tanna eno mo dagay fado tikasi kuno kasi dagay fado inshallah ayji ya abshir ayo rajaan gira tagada kindere ay abshir galato aye ayo tamare wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dubin jabdu nu gadufte Ardi wallahi do kanditan dubiya jaywa nu ga fidde bula inta yedun baka maga mawangolu life ini dif namma assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum salam kongol fudiga sheikh anwar mi sheikh anwar ala sheikh hakam naga ya bo naga fayuma sheikh yom galtan zat halo oh nindaga yom galte sheikh yom galte zat tingal Ethiopia jirtami Ethiopia anjir Nairobi tisibe ka Nairobi na beitami sheikh ye Nairobi tisibe ka khargesa gidi karan khargesa awo len chargeisa tella awar geisen mo jirra kuno Ethiopia jirra namatin dif to kami kasi gartembo ito pe jirta nage angalle mashallah tate habibi aye galato me طيب قاو دبي لايفيتون دبي في دوف ديمتنا فكاتي اما غيردو دوبا ما غيردو ما دوبا سوما كمتن ميوري غيردو دوبا تركباسا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ كم سنه نجي الحمد لله فيا الحمد لله عبد الى oh masha Allah abdi akam naga wallahi sheikha wallahi yimma biya tamanna ba ko fani ki yimma ne tor kile ne tagale ke tamanna ha jirtu akkas kunul bargana yimma nuru ambane bar kasit be khisan nuru atti me dubaddu be ga jolot akkas ibar eddu shubisat birash شيخ والله شدتي باي جاري تاكو برنو تيارا شبساتنا ديسا سمنا في شبسات ديسا دي دلغا يجو جرابي تانوت
درتي دتمني كرمه يجو دره أكثر كيف كان بدروي يعني كذا سوينا جالسين حمله إيرتي ناجتني ورثته كيفك والله دوبت بيه بعد ورثته حمله إيرتي ناجتني حمله إيرتي ترموسه وأنا حمله إيرتي ميسي وأنا مرتي رجلا كان شكري تيجي فتني وأنا إن هذا أكثر تيو يا دني ألتي وأظن في تيو ده وني درستي سنت لما كيف اللي بيتني شيخا aku mau menjadi akak itu tu sebab baru nama jenis tani yo akak itu tu kerja orang ini kami sampai semula akak sana jenis ini sama yang jelas wajib kita tar kata kita menjual bukan sudah dena kalau ala kamu pasti nama wasar orang saja amalnya nama rabbi terkait ada ini tukar mana orang dah mana akak masih sih bukan akak masih jalan ini di dalam kata jenis shopee tu tikor si ini wanwar kaban desi kita kaban wanwar kabu sejak cubar badai itu namu الدول سنجا سيفنا والله information حالة جرينا حالة كنين جلجت كي تسكتوا دكاني بهوك أمنا كني برماوك أمنا كني كدومك أمنا كجنو كنا ندوق دكتي نما كنا نجيب إنه ما يجينا الجيل وتوجه كني نشتين كهو الدول سنجا سيفنا الدول سنجا نملي والله جزاك الله عبدي يا ربي نتنا يا لطف سياجالت والله بارك الله فيك جزاك الله سر information ولي خلهم برباچيسا ولا برباچيسا أنا هنغمان كتاب الله يسنتيمو واني زابر الله يسنجال الدوف وانجرو دغما يسنتيم سيغله akasi tanafu namni keenyo dande walitti yajjarame waan danda'uun dalagachu kana achi harka duwwaa gartee namaan gala jechuun no ngeenye gartee yeroon gartee fanni gartee onni galansan khawaa qabu agalu akasi dhugaa wallahi dhugaadha ammallee zamuma kanaan ijoollee biyya ambaa jiranii yeroo kana waa dalagataa jiran wannan jechuu barbaadu galuu numa jirti galuu ni oolu galuu ni nafu gaafa tokko ilma gallaa waa karoorfannu waa qopheeffannu waa qindeeffannu numa gallaa galaa hin jarjarina ilma gallaa hin jarjarina asitti illee sababa biyya akkas taate sababa biyyi bilisoom jaldeessanii dalagaa keessanii illee addaan hin barnoota jettan barnoota keessan addaan akkas hamilee keessan asillee galtan isinii jireenya asillee keessan isinii jireenya waan ta'eefi hajo fi adeemsa keessan kagama fuuldura gadi dhiisinaa jechuun ni barbaada nama hundaadhu namni gizee kanatti hin jarjara biyya akkas taasisa biyya gallee akkas taanaa irrallee bakka jirtu bakka jiranitti achillee jiraatan asillee jiraatan jireenyi isin jireenyuma waan ta'eef isin ulfaata akkanumatti nuu naannaha oromiyaa guutuu keessa naannaha information oromiyaa keessa jiru nuuf booda haga isin qabnu baa irratti inshallah daddabaadhaa inshallah jazakallah abdi khiyya barakallah indabamin gaatilleen أبشر أندبم إن شاء الله والله أندبم جزاك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته मैं वर्री गिरदो दुबा दबर सायतन दुबिरे फो बलेन थी ये तड़के से नहीं भी वर्री गिरदो दुबा दबर सायतन मोगी दारुमला अल्लाह यो यतन अक्का बेतम मैं दुबिन जब दुनु गड्डू तेगर तरी Ega dubbin jabdu gafi wahi qaba Ismail Ibrahim gafaddu akasi obboleeyyin teenya reefu racite dubbii gartee jaarsa yaartii takka kaaftee turte naadiro dubbiin akasi duba inshallah wanni jiro bariyan kaysa amma bar life irra khalas akabetan tiko aye inshallah ni tolti takallenu duai goda wala mati duai goda tokofa oboliyan kenya wori garin tatafi godu jira TV garte islama hamiltani fi radio dan dilen akawan garte redonas TVs gabbanu demani garu TV yo edumate satellite retol behe yonu edumate nuf gari kasmo kusimi to blayen kay نوف غاري لا والله ركو بادية خيسة جرتو ركو مقالا خيسة جرتو
TV'n ummatana muslimaa tokko jiraachuu dhabuun yookaan gartee Afrikaa TV'n hedduu gartee amma akka durii miti. Namni illee irraa laaffate hin beeku waan akkas ta'eef. Maaliif ta'ee jettee na gaafattee akka garuu irra guddaa namni illee ammaan tana wanni gartee mataa keessaa deemu irra guddaa namni siyaasumaan machaawee jira. Siyaasaadhaan machaa'ee jira. Bikka deemu gartee namuma dubbachuu dargaggeessinis shamarranis xiqqaanis guddaanis ni ajaa'ibaa waan taayetiin wamin ajaa'ib sigalee wanni cuftii hanga qabdi amma alhamdulillahi rabbi subhanahu wa ta'ala angoo kanne ummata keenyaaf garuu wanni cuftii qiyaasa qabdi angoo tan ammaas namni waan rabbi sii kanne tana zikriidhaan laala yaa rabbi galanni si haa gahu jechuudhaan oofu gara ibaadaa deebi'u muslimaa keessaafuu namni muslimaa keessaa nama muslimaa irratti rakkoo guddoo diinirraa fagoon kuni waan iyyatee nyaan agarree tana nam tokkollee gartee nu mormuu hin danda'u waan iyyatee nyaan garree akka gaazexanyaa bikkayyuu deemnee ganaa silaanaa taatee kutaa cufa deemee ganda cufa deemee bikkayyuu ni jaa garuu gizeen odeeffadhullee sanuma dubbiin goos takka hedduu nama naayisa kana maaltu kana godhee jettee miidiyaan muslimaa tokko gartee baadiyyaa cufa seenu jiraachuu dhabuun ummanni barra guddaa addunyaa miidiyaatti amanti. Miidiyaadhaan baatii jaakeessatti ummata kana biizii gootee salaatara ni deebista. Kanaafuu warri gartee dandeettii miidiyaa banuu dandeessan dafaa banaa dhiiroo. Biyya keessaayis ta'e biyya alaarraa illee ta'e warri dandeettii qabdan miidiyaa kana bana ummata keensaniif yoo faayidaa buusuu feetan. Walaakin without miidiyaan alatti ni ulfaata akka malee. Miidiyaan hordofa namni sirriitti. Yoo namni ajaa'ibaa tokko gartee miidiyaa kanarra taa'ee hawaa barsiisu kan nama waayimu ajaa'ibaa ta'e biyya tana keessa wallahi baatii sadiitti miidiyaa kee malee jaanii akka gartee miidiyuma kee kana sigalee amma maal jaan saboo wanni tokko dhufe akka duraan qaanaa jiraami saboo tokko maal jaa jaamboo kakalee tokko afaan oromoo tokko maal jaa saboo awaa numa mayyaa boleessoo addaa tokko gad dhufe kanamni taa'ee wanni jiru maal jaan saboo awaa numaa fayyaa dakhbani moo maal afaan oromoo tokko dhufe alah manguddoon tujubti kana jala teeyse kana laalti laal sigalee manguddoon cufti tara takka gartee warra qullaa kana gartee afaan oromoo afaan keessa wal dhungatu tara takka warra gartee wallee kana fida tara takka waan adda addaa fida kana khalaas kanatti jala taa'allaa namni kun haqaanaa daranii jechuudha haqaanaa daranii idan duuba gartee namni kun akka gartee miidiyaa kana yoo qabaatte ati akka isaan zaadii damii afur akkana jaan goota qaala allahu qaala rasuuluu qofaan walaakin duuba gaa sigalee maal goota gaa duuba dubbiin miidiyaa taatee hafte ani dhugaa isinitti himaa beeke garuu gaa humnatti hin qabnu rabbi nama humnatti qabu rabbitti haafidu nama gartee humnatti qabu warra gartee banuu danda'u rabbitti haafidu rabbi halaafisuuf miidiyaa sadii afur yoo ta'e gartee hedduu nu gammachu tokko yoo argan amma feesbuukun biyya tana keessatti waa takka bu'aan buusu nama waayifii qabu qofaatu taa'ee dhageeffata wallahi wanni gariin hedduu waan garii ta'e imimmaan faasi qabsiisuu jira takka malee garaasi balleessituu jira takka malee sinaasistuu jira sigalee tanaafuu Facebook ni namuma ala jiru qawaayifaan saa rakhishaa qawaayifaa qabu qawaayifaa manaa qabu warra westerni Australia Europa Amerika Canada biyya Arabaa sigalee amma ha Kenya jiru ha South Africa jiru ni fayyadi lakki kanarratti dawwalin ni fayyadi Facebook ni kasi fayyada walakin miidiyaan immoo alama guutuu fayyadaa jechuudha baadiyyaa guutuutu gartee taa'ee dhaqasa akkasi abbaa tayyib
akkasii inshallah du'aayi godha rabbi gartee dhiira gadaa baasu wallahi osoo rabbi yani isin garsiise magaalaas baadiyyaas haala namni keenyatti jiru mataa si dhukkuba namni kun zikrii yooma takka zikrii godhate sigalee barcaarratti tanuma bikka mana ta'anii tanuma jaarsaa jaartiin tanaaso makiinaa keessatti tanuma sigalee guututti jechuudha hanga siyaasaan nama kana macheessitee gaayaa tarkaanfata namni kun sigalee السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ماجد. أكمل الجنوار. نجا فيا. درتني كم. يرى الحمد لله ما شاء الله. بدر أنت. ما يته. جرى وقال واحد نفكر في بعض على غلطك أيضا. ايه أبوار بادية ركلت ترى جبار كانه بيور يجري وان كانوا بقول كانوا أبوار بادية كانوا تلاقي تلي بالنادين والله باديان ركو جدو والله باديان ركو جدو جرا بلسقية كمل يجرانا من يعتني وان كان أجر إن شاء الله كسي جواد داتي وافوفنا ندا baadiyyaan akkasii sheekan silaa beeytaa baadiyyaa keessa fudhatama qabu waan kana irratti dalagu qabanii ani biitti nan beeytu anamma hanga isin na beeytan kana biyya keessa nan beekan yoogaa biyya keessa garuu ajaa'ibaa biyya keessaas hay ati sheekan waarimi sheeka feesbuukii fi je'ee nama boolee mikaa'el kanattis bikkaan deemu garuu usanii ilaalan kanat dhufee nan maramuus ni jira kagartee feesbuuk hoonne jedhu warri biyyaalaa kagartee asin na arkulleen hedduu gartee na beekanii gurbaa booronaa tokko deengadda sheekaani filoora keetii bar ani boorona akkana habaarii jee afaan kiswaahiliitiin natti haasawe awustiraaliyaa hin dhufane an jee as jira garuu ati namni keenyarraayis kagartee waayifaa qabu jala onni jaa walaakin baadiyyaa namni sheekan gartee biyya keessa fudhatama qabu waan kana irratti dalagu qaban na dhagaysaami waan isin jiru sheekam gartee biyya keessatti fudhatama qaban sheekan gartee beekamoon waan kana ciisuun qabanii jaan rabbi nu haa gargaaru an silaa akka kiyyaatiin akkas wallahi siyaanaan libroota akka eegatuun kan nabaaree keessa deemanii biyya barsiisaa jiranii akkasumas osoo biyya mara walsaa bareeda jira sirri baadiyaan kun rakka guddaa siyaasa wallahi jabaata siyaasa isinuma qabaanii kun biyyi kun qabatti wallahi lakkisaa jira wallahi akkasii bar آمين آمين ربي نقرتي سنة جالتني وسنة جالته بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبلين نتوركين كمالين وركو جرامي أبشروا إن شاء الله وما تيمتي نما باتي قروا قمتكو والله جايبها دكتور أبي ونيني قد وان بريدار داتا يدو قبوسي قربا خنا ربي قرتي ربي آتي سولي ربي عمري على رئيس واحد دو ونيني قد قرتي أباش فاد أبامسيسيو سوقي دو بمشان سين وني تكنجرتو amma waan fete gartee idubbataa akkasii daataa kana amma suuta gartee gabbuu suutaa inshallah yoommaan tana gartee kaampaaniin gilliifaa private kaampaaniin faa yoo fudhatte gabbuu ta'a kamalee gabbu'aa guusan namayyuu gartee fayyadamuun numa dhufti amata shamboodaati baadiyyaa teenya kanallee feesbuukumaatu gartee kontirooltu godhuu ta'a biidnillaa sigale Facebook makanya kana tu kontrol goduta akas yaada kametan ka gabarente nya garte barlan me durati tepi furate garte amaranya dal libes taroji kaisa khayte de mami tepi ra memory duf
سيقلي CD دوفي جوي CD دوفي CD رام ميموري اوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاكم ما جيته جرا أبو لينشو دا لينشو أكمي لال قالينشو مبروك إن دولتي قاتل لين كنو شخ جاكنو مبروك هلال طيب أياتي لين كيكون دولارا مي دولارا يوتي سرت أدبتو أيه كنو مي أدبتو سرت خورا دولارا سرت أو جي أدبتا كيكا مبروكون كنو دي مبروك ما رني وصح تفو في ميتي مبروك بيتو لقيها فيا الحمد لله. كيف تنقيها؟ مالي هتنقلتو لينجو جي انقلتو مات قربية ايه ما جت يا لينجو واتكوني دقيقة مانجيرو أكاسيو بليان كينيا إن شاء الله أما تشاني في سديبودا فيسبوك مان كينيا هم بادية شوفني سينا لا تي خاصة توري تبي CD دوفي خاصة كوتشيس أكما CD دوفي خاصة دارا غونتي CD داس دوفتي ميمورين غوت سمارت فونين دوفي شوفا دارا غوني دوبا سمارت فون أمان غنم نيغرتي بيجي انترنت سينه يوتيوب ما خيساي وامفن الروني ولا خولي فدو ما بري ولا سينا ما بري قرآن سينا ما بري موادرة سينا هكذا العالم عالم نكسي بيكر سيقال عالم نكسي انتنا جموية انترنت رجلا ما بري ولا فدو يوتيوب ما سينا خلاص مقوما قرتي ولي ساساني رخايتا مقا ولي ساسان ركتبا قبوه ونجفتي كسبك سيفتي إخواني هكذا دوبا قرتي انترنت غافا قرتي بيتينياس رخيشتي ونجي سيقاله بإذن الله موبايل ومخانا الرتي بادية شوفا تقسين وتينيا بإذن الله إن شاء الله أني خجيل لكس خجيل لمون خجيل ني خجيل شيخ مي أدنا قولي بليز إمو بري لامن بني ورا دايركتي نجين كجرا أقولسم بكلام ونيتها سنيفيز داد أي الله إلا كده إيجا خلاني أبي مخيبة نبيرا نتي يهو دوغا بانتا يا الرام فجوجي غرتي دايجا خلان نين كبا دايجا خلان نيرتي دايجا خلان تنامي هكذا يا إخواني ما شاء الله يا تليفون ما فيتني مو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بابا. أوه بابا غيا لينجو. بابا ما جبتلك. أبو إنتلتي برجع فخام بابا دوري تسنو دول جتة برس. نيجا مكاني سي منيرة. سيرتي زي جونسون كويت جرتي. يوم ماسك سيرتي. namni dura durso baba jee si beek galu jirta ay gal yo waqa baatte male natti dufinan yo waqa baatte male natti dufin karawada dhaabbatan jettan booletti sinqee balwan yo waan qabaatin aye babaati waan akkaataa itti jijjiiramu qabu dubbataati ko haala akkamii akka duroomu danda'e haala akkaataatti duroomuu dandeenyu kasiimi ikonomikaalii bareeda ikonomikaalii namni gartee biyya deebi'uudhaaf dalagachuudhaaf akka namni kun wal amanutti amma hattuun isin jirtii beeki
namni wal jaarraa kana keessa hattuunis ni jirti sigalee nama hanga wal amanu namni hanga gartee nama 20 nama 30 maallaqa walittonni qabatee waa dalagachuu ni danda'a nama gartee tokko irratti maanaaji godhanii nama gartee nama haqaa tokko nama gartee na waliin deemu barreessaa godhatanii ka maallaqa kontrool godhu ati waa hedduu beektaa wanni maabaraatuun maabaratti immoo gartee guddachuun akka malee jirti maabaraan ni guddata namni shakkiin godhiin tana. Namni kun buraa burre akkamiin nama wajjin hojjechuudha nama gagga'uu isa nama lamaatiin hojii kanaan akkamitti namni kun akka wal amanuuni qaaleen cookiyya akka wal amanuuni wajji dalaga malee hattuu cufaaf keessatti hin guuru beeki sigalee akka wal amanuuni akka walit dhiyaatuun akka wal amanuuni namni kun wajji dalaguu qaba akkitti gartee ummanni gartee Tigreetis ummanni biraatis itti guddate akkana Somaalileen akkatti guddate akkana sheeringi namni kun sheer gartee waliin jiraachuu qaba waliin dalagachuu qaba aadaa Oromoon aadaa gartee sheerii waliin dalagattu baruu qabdi yoo amma duran beeynillee aadaa godhachuu qabdi sigalu jira amma waan isin jiru aadaa godhachuu qabdi irra guddaa aadaa san hin qabnu nuti aadaa san hin qabnu irra guddaa maaliif aadaa san hin qabne fifuu miskiinaa fifuu sammuunis gabroomnee turreeme walii sin amannu sigalee tanaafuu waan kana aadaa godhannee akka wal amannuun akka walit dhiyaannuun namni kun wajji dalaguun barbaachisa akka haala sanirra guddate ummanni haala kanarra guddatee samii dha'ee beeke samii tokko tujjaarummaadhaan jechuudha kun ka maabara akkana akkanaati wanni maabara akkana akkanaa qaranni si akkana Kobaate wanni fiddun jiru dolara 50 fakkeenya dolara 100 kobaate to kobaake waan ajaa'ibaatiin meeshaa ala dalaga damaarree te umaasin godhu malleen isan duwaasetti ma meeshaa maal bitate silaa egaa biyya namaa ture islaamana waa tamana jaaramee dhimbana akka meeshaa arachisa waan itti socho'u barbaachisa biyya namaa ture maqaa qaba akkamitti galamee akkamitti baare akkamitti gala rakkan nuta Alecho amma me jabaadot atimma jabaadu dura funaani me ka jolotti amma galuun jerjerini tikko funaani ka jolotti dammaruun barbaachisa dammarama bikka jirtu dammarami umaatee miti saba keeti ka qabate namni gartee saba fi tokko beeyta akka fedheewu ta'u namni kee aangoo gizee qabattu dassi jaa bikka jirtu kabajaa harkatta san akkasi tananuma jennaa kabajaa guddoo qabdaa jechuudha kabajaa gartee yeroo biraa siin kannine sii kannan maaliif annaa waan sama keetii irra jira nama keetii bikka fedhe deemtee bikka fedhe dalagachuu dandeessa yoo tummaa waa qabaatte dalagachuu dandeessa mirga guutuu qabda sigalu jiraa mileen coobi dhugaa keessanii saada umrii nu dheeradha naannolee Oromiyaa akkuma nuti hin beeknu kana Shaashamanlee fa'aa keessa ta'u kutaalee Oromiyaa kana keessa yoo rakkate malee baruu yaala. Aya inshallah taate ayyee. Hamzaa simachaa jirtu Ustaaz. Hamzaa Borona. Inshallah akkas yaadu jirra. Ayyee rabbi si naa gargaaruuti jabaadhaa warri dheeradhaa. Namoonni hedduun akkuma isin jettan warri biyya hamuumatti jira. Maayete? Warri gara biyyaa deebi'aa si galee fedhii fiitiin galeeti akkasuma kanarraa ta'e hawwii biyya namaa kana ammallee deebi'uun baane. Dhugaa. Akkuma jettan kana namoonni ko bakki miidhagina itti mijaatti waa dalagachuu jiru akka taa'ee dalagatu kuma dhaabsota bakka kana dabarsaa. Kanin waa hunda kiyya of laalee jira abbiin danda'a nama danda'uu baaduuf danda'a jedhe biyya fi ani waan hin jiru leenco ani waan hin jiru hawaa qabu haa galee dalagatu hawaan qabne immoo haa dalagatu bikkuma jirutti haa dalagatu hin jaan akkasi. Umrii dheeradhaan jiraadha warri dhagaa jettan umrii dheeradhaan jiraadha. Ayyee galatoom inshallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hawaa qabu biyya galee haa dalagatu. Hawaan qabne immoo achuma taa'ii dalagadhu. Achitti isa dalagachuu turraa afdala. Waan dhugaa isinitti himna. Kammoo waa qabu waa gugudunfate gizeedhaan
nam kudhanii wal jaartus galiiti dalagadhu yoommoo waa takkan qabaanne bikkuma jirtu taa'i dalagadhu bikka jirtu san turraaf dala bikka jirtu san turra sii caala akkasi sheekan waar maaliif wanni maaliif jee yoo dhuftee agarta kiyee dhuftee waan qabdu asit daddabatte chumanna deebisaa jetta chumanna deebisaa jetta awoo telefoonni xiite gaarra ala yaawoo eessaa telefoona salaamu alaikum citee akkasii jedha keenya madammariyyoo biyya dhufan malee hin ta'u sa magarsaa san madammariyyoo biyya tana dhufan malee hin dammaramu namni annaa hin beeyne egaa madammar kun madammar amma isin jettan kun yoo biyya tana dhufan malee hin dammaramu namni hin dammaramu annaa galutti hin jiru madammar isin jettan kun egaa inshallah akkasi jabaadha obboleeyyan keenya inshallah meegaa boru yoo rabbi jee warri gaafii qabdanis boru qopheeffadha yoo rabbi jee boru wanni ta maayikiraafoonaa kanaas kaasii kun kanii duraan bitee na duraa badee meeshaan chaayinaa tun ajaa'ibuma inshallah khabiraa laaleetiin akkasitti borullee alada markaattoon ilaawalan aladni cufaadha biinillah laalleemme akkuma malaa goona inshallah akkasi wanni akkasiniin jennuuf tanaaf obboleeyyan keenya warri salaamu alaikum sheekhamee transportiin boru keessi kaaftiimi abdii keenya bartanaafis hin jaabar jiruun qaaliidha maallayni biciciin gartee ummanni deemuun gizee as dhufte asumas irraa dhuma kun shakkiin godhin transportiinuu dhukkeessi kaafti galee nyaanni immoo Itoophiyaa fi Keeniyaa eessatti irra rakishee onaan jette Keeniyaatti irra rakisha Keeniyaa irra jirallee nyaanni bareedaan galee waa kada akkasi kanaafuu gurra isin calawu obboleeyso yoo isinii galte wayii isinii jettu yoo isinii galte taa dalagadhaa gizeetu jaartan koottaa ni dammaramne jettanii odoo fiidanii qannasamina ammaas akkasi maqannas illee ni jira beeka maqannas illee ni jira maqannas taatee tapha keessaa ba'uun akkasi jazakumullah khair jazaa barakallahu fiikum inshallah bor walitti deebinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.